Tatagbe aido son hoyo mi de ton si azan we godi e meche mi kudo li ahwe mi bi mi ma fon dagbe ahoja maleo ye zerwe e home bo mi na do gbe tonu mi e hen khesi no sin po wen Matin Libre e diwe mi na be si home fi ba do e to vile de vla fo ko to bi hui po e di e wen do e po ka de vla fo pe aji Matin Libre so do kweton ji po ndo menjile romia de wada yi to gansi je ka beren to ton e hon kaka lobo yi awon sin to o me so yi hon aye epo Tinubu kwa jinjan imbo do hode bo ton donu kan me da hode afo enion e home dion e koledo me da hodo nu kun e do ni amusin to epo do agadu gupo Burkina po Niger po don e menchilemi on Matin Libre e do ho eni egbe mo no menjele ti to me yade ade tin lobo romier wala ito gansi je hane mo no menjele e mi na je bloji khla po do to ibo de mi ucha do file po Matin Libre esto do hweton ji home menchilemi mi aton do le so ye hon ya zanu konton ido sun otonen àti vieux et non sododo àti tuntun eneon mentelemi e ngbe ta lo be den vile bi non so we odun suwo le na blogon to bi na yan ma mu fen yo me bi no ho kan ton ko tan e blo be je hongbe lobo je gangbe mentelemi eklepo no menjele sin ho ikare no kun we di eropo e ronu mo nkan ton blo e lo to mi to en fie bi opo no menjele e na gbe kan de nde sudorodo Matin Libre soda gade nde vo e na oli bona be yon a kwezi kan hen yon e na li dogbon vla to men vla fo don yon an e na li mu mi tone li mu on hole bi sa e no mo de to bi hui men fi bi hui do e no yon zan de suti tengbe do alide nun ne on e kazon fan e na yon de suti tengbe do hen le bi hui men no mo de den lemi kwezi kanali do do limu do donga si ayoji don ka oli bona Matin Libre mono menjele e na ponte de suti tengbe benji Matin Libre do po e mono le ten pon ko fo ton lebe nu gbo se pe do ko tonen fi do po miado afene kande ten we e sorote bo na si hoblo no ko ton gbon le yo ndo po wo inu hodo no de buje amen bi hui wo do ganji on se pe be ganji la yo bi hui dio Matin Libre e do enion parako don e we sena sin no kon to podo me ko ve do no so mi sin home na pa iton hui le bi hui de be e de jinjan yin e so mi to le bi hui wa good ho yo jinjan yin bo le nu pon yero no mo ko ton do parako Matin Libre e se bo so do kweton jin fraternité e we na so din e ti me ko ndo menjere nugbo e kan chicha e ro to mi ton go to ele do mi trolo haro file ko romia de wada yi e mo no menjere gbekuli meyo e bina si ho ya o lowo gbon eneleji gbon to gan enelegon to enele me khla boro aija yo e we ai na si hu tin to akwezi kanali do e na ho kan enele bi hu kala vivi e bina le ko adin ko fraternité ro popo e ti me po no menjere nugbo e kanun o se pe ho ya ko ton do fene bo me to pon la gan e bi opo no menjere agbo ni gbo ye me yin o vi lobo wa nu langbele khesi do po manu ye o ado do po kunde o me ye ni ve uli bonu no e klon bo won la po mo cité yo le de dio na tin to minajo fraternité do mana so le matin e fonzan de so mo no menjere nugbo sin so ye hon aye o horomia do wara yi e ro gbe dizon jide su titengbe to e le do mi ro file a on le e ko ye de hon me dion Niger sin to ko Burkina Faso ko e na yi jono to me e le po no menjere to e AES le yo ne ka si hoblogbon bo bele to mi to no gbekuli ha ye aji yo e do kan mo nkan ton ho e ali gosin kutonu bo Abuja din yo fili sanado te amen ton era yin din to matinal e we do ho enion me mentelemi dabaru e home ton yo e don paraku don bo mo se na sinu kon tole bo mo no maye nu gbo ye de jinja yin me ne kan blogbon bo so mi devo e ja yo nu kon don yo nu hodo nu de masantin bo na jinja yin ho gan e wa idin le yo e ro nu mo kon ton to ro don dabaru e home ton yo e so ro we hweton jin e ti melo le horomia de wara yi nu gbo e ro hwezize de le blo e ho nu mi de din sin so yi hon aye me tilemi bo na gbe kan de hleno menjele o hwezize e to gan sin apa hweton yo apa hwe konton e yeblo din yo ene Abuja ne e kule na bode u teme tabaru e do enion le paraku adesu e mo no menjele nu gbo menjele do romian wada ikodo awon lin ko po din eblo be ne kodo awon lin ko de me mi atun do menjele ajosin alinu ya ai na jaisin alinu ya nu ina si hu inu dagbe o ton sin hoize ne le meyo e na supo lo gege lo ai mi na tun do le l'emblème du jour e ho meton yo e mo no le nu gbo e do wada yi e je ne na blogbon bo to Sahel mele yo e don e do wu lobo
wa no bo no kon itinyo ewe inu emi anu kun me mentelemi mi atundo menjile atin sodo do no mon koton eblome eblode su ko ye ko gbon khala bi khuyime bo we mere so eblo no mon koton bo hoja ma se bo soro kwetonji akpla khwe ewe en kanu se pe khoya khwetonde lo bo hoja ma le lo mo yero di do men o UPR ko do bier ko mi atundo to khoro si alinen to khoro gbeta we enele diyan le ate pa nu ko ton romia wara ito zan kete gbon ele ro no pongbon yo eti ndo menjile ebi odo le hrande we diyan e na le bi o be su ti tengbe bo kan na me bona ti hui bona da gba bo pon nu e ma wala o yin we do ame la bu sol e home ton yo e we so do agaro ko ton yo menjile UPR ko do bier ko diyan e ro ko ton da do menjile e ni ti gba npo adoma huye o le ko de gben yo e ni vero mo po la bu sol we do eniyan me menjile mi ya bu jagudo wale mo do menjile emi na wa dugun NIAMEY lo chogbon Abidjan enele bi hui ko jama e home ton le yo bi we la ho ene le meilleur do menjile décision meilleur ne gbeta da ho de tajide suyin lo bo to gan romia wala e so bo mo do menjile Niger po do file do mi ta cha fenele po ali do nadin don bo gbe kuli meyon e do na wa nu bo nu kon ina tin lo le meilleur e we do ho ene me menjile mi ato intro menjile ho into arama na ta e kanu se pi ara kla ho nu bo le do bo nu mo ko ton ko nu kon le din denu e home ati e dome l'événement du jour e home ton yo e soro ìfọ́tọ́njí àgàdo menjele Nathanael koti tó kwanaga gbome kalabitone e timelo menjele e si fupe o lobo dogbon fibi bonu fibi yan mamu feyan e na wa dagbe o to rayan pon de su ti tengbe me Nathanael koti e wedo eniyan bon l'événement du jour e se boy sodo ìfọ́tọ́njí minaso l'informateur e monopo ndo menjele nugbo Tinubu e se wendo adayi yan e wa bonu hodede gbekule meyan minayin didoto ne mi kana wa nugbo nu kon ina tinyan jiyo wara yi Tinubu ye ko ji ye ko ene to e ho me mete lemi minanjo ene do bo na le ko wa Matin Libre e ho me ton ejin e ti me do menjire nugbo e se pe obe nugbo bo nu khodo nu do po e to e kuntin yo me fi na yin do vile de teme na wala ndile yo e bi hui te lo bo ndo po kunje di na si hodo para ku don e de jinja yin men do no so mi hore bo nton e na si ho jejoro e kablo wa ile nu hodo nu 13 e te egban te mi yan blodo ne mi kana blogun aji yo yero azomo koton o se na sinu konton lene Matin Libre menjele homia wada yi e ro zun jime e ya only e na Niger bo Burkina lo cho na Côte d'Ivoire si to me don pe dizon ni dagbe ne e we be ne vile Matin Libre se bo soro ko ton di wo ti me do menjele e khle do menjele e ro gbekule do bi tentin da yi ko yin FIFA we yan e na le hun zo bi di mo na joro tele bo be ne vile o e na je le ton du ji mentilemi hoja ma devo e na ton so e je mi si je we yan mi na du le ton e ho me ton bo ai do son si azan ton we go gbe o e do tenu mi eje mi kodene mi kudo toro mesia